Party, dames en here, goeiemôre, baie welkom by ons stoor en vetvee aanlyn veiling. Ons hoop en glo en vertrou dat julle ook die veiling en die dag saam met ons sal geniet. Terwyl ons almal by mekaar is, kom ons raak net so vir 'n oombliekie rustig en stil asseblief. Liewe Vader, ons kom in hierdie oggend en ons kom dank en loof en prys U naam. Here, ons kom in hierdie oggend en ons kom sê dankie vir familie. Dankie vir vriende, dankie vir mense wat om ons is, mense wat ons ondersteun. Here, en ons kom bid ook dat U hulle ook met U liefde sal oorstroom. Here, ons sê vir U dankie vir die geleentheid om met kopers, verkopers, boere te kan werk. Here, en ons bid ook dat U ook vir hulle afsonderlik en sal seën met liefde op hulle besighede. Here, help hulle om vorentoe te gaan. Here, help hulle om ook hulle passie te kan uitleef. Here, ons bid dat U met ons sal wees deur die dag. Ons vra U seën af oor die veiling en ons vra ook dat U met ons almal sal wees wat later weer moet terugry na ons huise toe. My catlog asseblief. Meneer, ons sit so met 8000, net so ek dink so 100 kort van 8000 kleinvee en dan so plus minus 330 beeste op die veiling. En dan ook baie dankie, ons sit met 43 kopers vandag. Ek dink is die meeste kopers wat nog ooit op 'n aanlyn veiling geregistreer het. Ons sê ook vir julle baie dankie. Righto, dames en here, ladies and gentlemen, dames en here, vleisentraals normale terme en verkoopsvoorwaardes geld. Daar's 15% BTW betaalbaar op al die aankope, die laais gratis, maar op kopers risiko. Dames en here, julle ken ons manier van veiling hou. Ons veil die diere per kop op. Die gewigte op die katalogus is almal gewigte van toe hierdie diere geweeg is, verlede week donderdag, Vrydag. Hier en daar probeer ons hom so bietjie aanpas en 'n kilogram of 2 bysit, sodat dit redelik in ooreenstemming sal wees indien jy vroeg in hierdie week sou laai. Net weer vinnig terug, ons veil hulle per kop op, dis indien die gewig aangedui op die katalogus 25 is, en die dier word verkoop vir R1000, dan deel ons die R1000 deur die gewig, en daardie prys per kilogram, wat dan in daai geval R40 is, gebruik ons dan wanneer die diere weer geweeg word. Let wel, alle diere word weer geweeg, voordat hulle gelaai word. Dames en here, lot nommer 1 en 2, die hoogste suksesvolle beer van lot 1, gaan die geleentheid hê om lot 2 ook te neem. En dan dieselfde met lot 3 en lot 4. So lot nommer 1 en 2 saam 700, jy bie eers op lot 1, en indien jy die hoogste suksesvolle beer is, gee ons vir die geleentheid om lot 2 ook te kry. Dames en here, lot nommer 1, lot number 1, ladies and gentlemen, dames en here, 6 maande oue lammers, ongeskeer, geskeer. Let wel, hulle is reeds gespeen, hulle loop op die veld, en hulle kry diëspille op die veld. So, hulle is mooi aangepas. Hier is gesonde, sterk lammers, Tromsburg area, 50-50, Amalam, Ooilam, Donies. Lot nommer 1, 350, 350, 35 kg. Ladies and gentlemen, quality. Let's go. Op 2000, bit my 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 2000, 10, bit my 10, bit my 10, bit my 20, bit my 20, 20, bit my 20, 2020, bit my 20, 20, bit my 30, 30, bit my 30, bit my 40, 40, bit my 240, 40, bit my 40, bit my 240, 2050, bit my 2050, bit my 50, 50, bit my 50, bit my 250, bit my 50, 50, bit my 260, 2060, bit my 60, bit my 260, bit my 260, bit my 270,
bird. Hek 2000 yor berma 210 10 berma 10 10 berma 210 berma 10 berma 210 berma 10 berma 220 220 20 berma 220 berma 220 berma 230 30 berma 230 berma 40 hek 2000 yor 4 berma 240 40 berma 40 berma 40 40 berma 240 2000 yor 5 berma 250 berma 50 50 berma 50 berma 250 2000 yor 5 berma 250 berma 50 50 berma 250 2001 berma 270 260 op die vloer 270 at 180 changing but to 5 at 2180 5 at 285 285 at 2105 and 285 290 90 290 at 2190 295 at 2195 295 at 2200 asking. Dankie. 2205. At 2205 2205 2205 at 2205 10 up 2210 bad at 2205 20 up 2220 20 bad at 2220 and 5 2225 2205 and 2225 2225 okay 2200 and 30 30 30 bird and 35 35 okay 2205 and 35 up 2205 and 35 once 40 2240 bed 2240 5 at 2245 2245 2245 at 2205 and 4 2245 2245 at 2205 and 4 2245 2245 at 2205 and 4 2245 once 50 2250 2250 bed 2200 5 255 once twice often and all dan at 255 vra net of hy albei lotte vat asseblief goed hy vat albei baie dankie hy vat dus lot nommer 1 en 2 lot numbers 1 and 2 lot nommer 1 en 2 dames en here ons gaan aan dan na lot nommer 3 toe lot number 3 selfe storie die hoogste beheer van lot 3 gaan hy geleentheid hê om lot 4 ook te koop. Hierdie lammers, behalwe dat hulle reeds gespeen is, as ook pille kry op die veld, dra hulle dierwol, menere. Die wol het 'n groot invloed. Hulle dra dierwol. 38 kg, 38. Tromsburg area, ladies and gentlemen, dames en here. Kom ons begin daar waar ons opgehou het. 2250. 2250. 2250. 2250 by 2250 22.
2200 Brahma 20 Brahma 20 Brahma 2200 Brahma 20 Brahma 20 Brahma 2200 Brahma 20 Brahma 20 Brahma 20 Brahma 2200 Brahma 10 Brahma 10 Brahma 10 Brahma 10 Brahma 20 10 Brahma 10 Brahma 10 Brahma 20 10 Brahma 10 Brahma 20 10 but okay 2220 Brahma 20 20 30 30 Brahma 20 30 30 Brahma 30 30 but okay 2200 Brahma 20 30 30 Brahma 30 Brahma 20 30 Brahma 20 40 40 Brahma 40 Brahma 40 40 Brahma 20 40 Brahma 40 40 Brahma 20 40 but okay 2205 Brahma 20 50 Brahma 50 50 Brahma 50 Brahma 20 50 Brahma 50 50 Brahma 20 60 okay 2207 Brahma 20 60 Brahma 20 60 Brahma 20 60 2207 Brahma 20 60 Brahma 20 80 Brahma 80 Brahma 80 Brahma 80 Brahma 20 80 Brahma 80 Brahma 80 to 80 but at 1990 Brahma 20 1990 Brahma 20 90 Brahma 2000 to 90 okay 2290 Brahma 20 1990 Brahma 90 Brahma 90 Brahma 90 Brahma 90 Brahma 20 90 2290 Brahma 20 1990 Brahma 90 Brahma 20 90 but okay 2290 changing bit to fives 2 to 90 asking 95 2290 Brahma 20 1990 Brahma 90 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 Brahma 20 90 okay 2290 2 to 90 once 2 to 90 twice all through and all done at 2 to 90 bye bye donkey 5023 5023 2 to 90 Hoor jy of hy altyd vat? Dankie. Daar sê, dames en here, ons bly by Trommelsburg by lot nommer 5, lot number 5, 300 van hulle, 300 of them. Hierdie is Marina Wamalammers, 29 kilogram. Hulle is Oktober, November gebore verlede jaar. Hulle is op hulle in Lucerne, plus minus 7 maande oud. Ladies and gentlemen, dames en here, 29 kilogram, 29 they weigh, 29 kilogram. Ladies and gentlemen, dames en here, lot nummer 5, lot number 5. Let's go. 1600, 16, 1600, Brahma 1600, but now 168, Brahma 68, Brahma 1600, but now 168, Brahma 1600, Brahma 1600, but now 168, Brahma 1600, Brahma 1600, come, 16, 1600, Brahma 1600, but now 168, Brahma 1600, Brahma 1600, but now 168, Brahma 6, bird, 1600, Brahma 1600, but now 168, Brahma 1600, Brahma 68, Brahma 68, Brahma 1600, but now 16, bird, okay, 1600, but now 168, Brahma 68, Brahma 6, 30, Brahma 30, Brahma 6, 20, at 20, 20, Brahma 30, 30, Brahma 6, 30, 30, Brahma 30, Brahma 6, 30, 30, Brahma 30, Brahma 6, 30, bird, 16, 30, 30, Brahma 30, Brahma 6, 30, Brahma 30, 30, Brahma 6, 30, okay, 1604, Brahma 6, 40, Brahma 6, 50, Brahma 50, 50, Brahma 6, 50, Brahma 6, 50, 160, Brahma 6, 70, 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 Brahma 6, 80, okay, 1680, 80, Brahma 1990, Brahma 6, 1990, Brahma 6, 90, bird, 16, 1990, Brahma 7, 7, 7, Brahma 7, 10, 20, 17, 20, 20, Brahma 7, 20, 17, 20, 20, Brahma 7, 20, 20, Brahma 7, 20, 20, Brahma 7, 20, 17, 20, Brahma 7, 30, 30, Brahma 30, Brahma 7, 30, 30, Brahma 30, Brahma 30, 30, Brahma 7, 40, 17, 40, 40, Brahma 7, 40, asking 50. 175 Brahman 750 Brahman 50 Brahman 750 Brahman 750 Brahman 750 Brahman 50 Brahman 50 Brahman 760 Brahman 760 Brahman 760 Hit 1760 Brahman 77 Brahman 77 Brahman 77 Brahman 77 Brahman 77 Brahman asking 80 177 Brahman 77 Brahman 77 Brahman 77 Brahman 77 Brahman 780 Brahman 80 Brahman 80 Brahman 780 Brahman 80 Brahman 80 Brahman 90 90 Brahman 790 1790 90 Brahman 790 90 Brahman 790 changing but to fives, 1790, asking 95. 1790, 90, Brahman 790, 90, Brahman 90, Brahman 95, Brahman 5, Brahman 95, 5, Hit 1700, but now 180, Brahman 80, Brahman asking 5, 180, Brahman 80, 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 but now 180, Brahman 80, Brahman 80, but now 18, bird, 1800, but now 18, once, 18 twice, all through. Done at 18 by donkey 5015.
Lot nummer 6, lot number 6, ladies and gentlemen, dames en here. Lot nummer 6, lot number 6. 123 van hulle, 123 of them, hulle is donie kruislammers, die meeste van hulle, 90% is donies, daar so hier en daar 'n horinkie wat nog uitkom, so dit is hoekom ons hulle as donie kruislammers vir julle aanbied. Ladies and gentlemen, dames en here, Proudos red gedoseer, hulle is vir bosluise behandel, bloutong A, B, C gekry, plus minus 7-8 maande oud, ongeskeer met hulle baba wolle nog op. Ladies and gentlemen, dames en here, dierwol, Kwalsberg area, 33 kg, lot nummer 6, lot nummer 6. Let's go. 18. 180, but my day, 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 but good 180, but my day, 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 and 100, but now 180, but my day, but my day, and 100, but now 18, 1,810, but my 20, 20, but my night 20, 20, but my 20, 20, but my night 20, 20, but my night 20, but 18, 20, 20, but my night 20, 20, but my 20, 20, but my night 20, but my 1,820, good days and 130, but my night 30, but my night 40, 40, but my 40, 40, but my night 40, 40, but my 40, but my night 40, bad 1,840, but my night 40, 40, but my 40, but my night 40, 40, but my 40, but my night 40, 1,850, but my night 50, but my night 60, 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 good 1,860, but my night 60, but my night 60, but my night 70, but my night 70, but my night 80, 1,880, but my night 80, 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 but my night 90, but my 9, good 199, but my 9, but now 1 but my 9, but my 9, but now 1 9, 1 9 10, but my 9 20 20, but my 9 20 20, but my 20, but my 9 20, but 1,920, but my 9 30, but my 9 40, but my 9 40, but my 40, but my 9 40, 1,940, but my 40 40, but my 1,940, 1,904, but my 9 40, but my 40, but my 9 40, but my 1,940, 1,950, but my 950, but my 960, 1,960, but my 960, but my 960, but my 960, but my 960, but 1,970, but my 970, but my 970, but my 970, hectic 1,970, but my 970, but my 970, but my 970, but my 970, but my changing but to 5, hectic 1,970, but my 970, but my 970, but my 970, but my 970, but 1,970, but my 970, but my 970, but my 970, once, 1,970 twice, all through, and all, done at 1,970, by donkey 5,015. Ladies and gentlemen, dames en here, volgende lot 7, 133 van hulle, 133 of them, merino lammers, 30 kg, hulle kry pille in die voerkraal, so hulle is reeds aangepas. Ladies and gentlemen, dames en here, ongeskeer, 7 maande oud, hulle is naby Steynsburg. Ladies and gentlemen, dames en here, what do you say? Let's go. 17, 17 to start, 1,700, 17, 177, but my 1,700, but now 177, but 17, but now 177, but 17, but now 177, but 17, but good 17, but now 177, but 17, but now 177, but 17, but now 177, but 17, but good 17, but now 177, but 17, but now 177, but 17, but now 177, good 17, 10, but my 10, but my 10, but my 20, 20, but my 7, 20, 20, but my 20, but my 7, 20, 30, 17, 30, 30, but my 7, 30, 30, but my 30, but my 7, 30, 30, but my 30, but my 7, 30, 30, but my 7, 30, but 40, 17, 40, 40, but about 40, 40, but about 7, 40, 40, but about 40, but about 7, 50, but about 7, 50, but about 7, 50, but about 7, 50, 17, 50, but about 7, 60, 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 17, 70, but about 7, 70, but about 7, 70, but about 7, 70, 1,770, but about 7, 70, but about 7, 70, but about 7, 70, changing but to 5, 1,770, but about 7, 70, but about 75, but about 5, but about 7, 75, hectic days and 705 and 70, but about 7, 75, but about 7, 75, 1,780, but my 80, but my 80, but my 80, but about 780, but my 80, but my 80, but my 80, but my 85, 85, but about 1990, but about 7, 1990, but about 90, but about 90, but about 90, but about 1990, but about 90, asking 5, 95 bed. 1,795, but about 95, but about 80, 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 but about 85, but about 5, but about 1,105, but about 95, 1,105, but about 90, but about 10, but about 10, but about 90, but about 10, but about dierwol op. 1,810, 10, but about 10, but about 90, but about 10, but about 910, 1,810, but about 10, but about 10, but about 10, but about 90, but about 10, but about 910.
once. 1810 twice, all through, and all. Dan het 1810 baie dankie, 5040. Dames en here, lot nummer 8, lot number 8, 41 they weigh, 41, 41 they weigh, 41 they weigh, Donie Lammers, Donie Lammers, Donie Lammers, Donie Oeilammers, 41 kilogram, 41, lekker lang dierwol. Ladies and gentlemen, dames en here, let's go. Hulle is by Barkley Oos, hulle is 8 kilometer uit die dorp uit, jy kan maar sê by die dorp. Ladies and gentlemen, dames en here, lot nummer 8, lot nummer 8, 115 van hulle, R2,200 begin my, 2,200, surely. 2,200, but about 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 2,200, up 2,200, but about 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 2,200 to start. 2,200, meneer. 2,200, 2,200, 2,200, 2,200, 2,200, 2,200, 2,200. Kom ons probeer 2-1, 2-1, 2,100, 2-1, 2-1, 2,100, 2,100, 2-1. Barkley Oos, hulle is by die dorp, hulle is net genoeg so vir 'n klein 8 ton lorrietjie. Lekker langwol lammers, 2-1, 2-1. Kom ons los hulle dan vir die oomblik. Lot nummer 9, lot number 9, ladies and gentlemen, dames en here, lot nummer 9, hulle is in die voerkraal, hulle is reeds gespeen, hulle kry kos, dames en here, ladies and gentlemen, 350 van hulle, 350 of them, 350 van hulle, let wel, hulle kan dalk 'n bietjie meer raak, hulle kan moontlik opgaan na 370 of 380 toe, lot nummer 9, 35 kilogram, hulle weeg op hierdie stadium, of hulle het geweeg Vrydag so 33,5, ek het so bietjie bygesit, vir net om plek te maak vir indien hulle vroeg die week laai. Hulle is in die voerkraal, hulle is ongeskeer, hulle is so tussen 5,5 en 6,5 maande oud, hier's mooi lammers, ladies and gentlemen, Gariepdam, 350 van hulle kan bietjie meer wees, lot 9, let's go. R2,000 begin my, 2,000, 2,000, but about 20, 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 but about 2,000, but about 20, but about 20, but about 2,010, but about 20, but about 20, but about 20, but about 210, but about 220, but about 220, but about 230, 30, but about 230, but 2,004, but about 240, 40, but about 40, 40, but about 240, but about 250, up 2,070, but about 2,060, but about 60, but about 270, but about 270, but about 2,070, at 280, but about 80, but about 280, but about 80, but about 80, but about 80, but about 2,080, but about 280, but about 2,080, at 2,000, but about 80, but about 80, but about 80, but about 280, but about 80, but about 2,080, but about 290, at 2,010, but about 211, but about 1, but about 110, but about 10, but about 210, but about 10, but about 210, but at 2,110, but about 210, changing but to 5s, 2,115. 2,150, but about 250, but about 220, 20, but about 20, but about 220, but about 225, get to 125, but about 25, but about 225, up 2,105 and 20, but about 225, but about 25, but about 225, get 2,125, but about 225, asking 30 donkey, now 5, 230, but about 230, asking 35. 230, but about 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 230, once, 230 twice, all through. Done it, 230, 5040. Lot nummer 10, lot nummer 10, hulle is so 10 kilometer uit Kwalsberg uit, 10 kilometer uit Kwalsberg uit, 19 maande oud met lang wol op.
19 maande oud met lang wol op, ramlammers, plus minus 38 kg. Ladies and gentlemen, dames en here, hulle gaan die bale vol maak. Lot nommer 10, 135 van hulle, 38 kg. Let's go. R2000, 2000. 2000 2000 2000 2000 Nee, hierdie lammers dra regtig goeie lang wol. Goeie lang wol. Moenie teen die gewig skrik nie. Onthou hulle weeg 38. Indien jy hulle klaar geskeer het, gaan hulle 10-10-1 35,5 36 weeg. Net mooi om reg te kry vir middel Julie, einde Julie se dierslagmark. 2000 bid asking 10. 2000 once, 2000 twice, all through. 2150. Koper 5044, R2150 is hulle prys. 2150. Kom ons gaan aan na lot nommer 11 toe. Lot 11. Lot nommer 11. Meneer, kyk bietjie, hier is die varses. So lyk die vars lammers. 140 van hulle Donie Dormer kruislammers. Hulle is in die voerkraal. Middelburg area. Beter gaan jy sukkel om te kry. Hulle is jonk. Hulle ken kos, reeds in die voerkraal. 3 maande oud, meneer, dis die varspannetjie. Ladies and gentlemen, dames en here, 140 van hulle, 31, let's go. 18, 1800 changing bid to 5s. 19, asking 1905. 19, asking 1905. 19, asking 1905. 19 once, 19 twice, all through. 1920, 1920. 1920 will take him, koper 5037, hier is regtig kwaliteit lammers. 1920 rand sal hulle vat. En hulle is verkoop. 5037, baie dankie. Goed, nere, onthou ons gaan nou gou die slagdiere opveil en daarna is ons terug by die stoorlammers. Daar is baie mooi geskeerde lammers op veiling
en moet asseblief nie weggaan nie. Dames en here, lot nommer 12, 13 en 14. 12, 13 en 14. Almal van hulle op dieselfde plaas, selfde plek. Selfde plaas, selfde plek. Hulle is so 2/3 manlike diere en 1/3 vroulike dier. 2/3 manlik en 1/3 is vroulik. 2/3 manlik, 1/3 vroulik. Ek gaan hier presies dieselfde, die hoogste beer, die hoogste suksesvolle beer, gaan die geleentheid hê om een of meer van die lotte te vat. Hoogste suksesvolle beer gaan die geleentheid hê om een of meer van die lotte te vat. Lot nommer 12, 13, 14, Philippolis, 1 plaas, 49 kg, hulle is geweeg Vrydag. Ladies and gentlemen, dames en here, let's go. 2,400 to start, 2,4. 2,400, Burma 244, Burma 44, Burma 244, Burma 44, Burma 2,400, Burma 244, Burma 44, Burma 24, op 2,400, Burma 244, Burma 44, Burma 2,000. Net 'n ander ding, hierdie lammers slaap binne die aand voordat hulle gelaai word. Die aand voordat hulle gelaai word kos weggevat, so ons weeg hulle op 'n leepens. Hou dit in gedagte, hulle word op 'n leepens geweeg en nie op 'n volpens nie. Hulle word op 'n leepens geweeg. Let's go. 2,410 bid. Ek 2,410, Burma 2,410, Burma 10, Burma 10, Burma 2,410, Burma 20, Burma 2,420, Burma 20, Burma 2,420, ek 2,420, Burma 2,420, Burma 2,430, Burma 30, Burma 2,430, Burma 2,430, Burma 2,430, ek 2,404, Burma 2,440, Burma 2,440, Burma 2,440, Burma 2,440, Burma 2,440, Burma 2,450, ek 2,407, Burma 2,460, Burma 2,460, Burma 2,470, ek 2,470, Burma 2,470, Burma 2,470, Burma 2,480, Burma 80, Burma 80, Burma 2,480, Burma 80, Burma 80, Burma 90, 90, Burma 2,490, ek 2,490, Burma 2,490, 90, Burma 2,45, ek 2,500, Burma 2,55, Burma 55, Burma 55, Burma 25, op 2,500, Burma 2,55, Burma 55, Burma 2,55, Burma 55, Burma 25, 2,500, Burma 2,5, Burma 2,55, Burma 55, Burma 25, Burma 55, Burma 25, op 2,500, Burma 25, changing bit 2,5s, 2,500, 2,5, asking, 2,505, 2,505 bid, now 10, 2,510, 10, Burma 10, Burma 10, Burma 10, Burma 10, Burma 10, Burma 15, Burma 15, Burma 2,550, Burma 15, Burma 15, Burma 2,520, ek 2,520, Burma 20, 20, Burma asking 5, 25, Burma 25, 25, Burma 25, Burma 25, 25, Burma 55, Burma 25, 30, ek 2,530, Burma 25, 30, Burma 30, Burma 25, 30, asking 5, 35 bid, 2,535, Burma 25, 35, Burma 35, Burma 25, 40, Burma 40, Burma 25, 40, Burma 2,545, ek 2,545, Burma 25, 50, Burma 25, 50, Burma 2,550, Burma 55, Burma 55, Burma 55, 2,560, Burma 2,560, Burma 2,565, 2,565, Burma 65, Burma 2,570, Burma 70, Burma 2,575, Burma 75, Burma 75, ek 2,500, Burma 80, Burma 80, Burma 80, Burma 85, 85, Burma 85, Burma 85, Burma 85, Burma 85, let wel, ek gaan vir die hoogste beer die geleentheid gee om een of meer van hierdie lotte te vat. 2,590, 2,590, asking 95, 95 bid, 2,526, 2,605, Burma 2,655, Burma 55, Burma 2,610, Burma 10, Burma 2,610, Burma 10, Burma 2,610 bid, ek 2,610, Burma 2,610, 15, 2,615, Burma 15, Burma 15, Burma 20, 20, Burma 2,620, 20, Burma 20, Burma 20, 20, Burma 25, ek 2,625, Burma 25, Burma 25, 2,625, Burma 25, Burma 5, Burma 25, 2,630. Omdat hierdie 'n groot lot is? 2's en 3's. Changing bid, 2's and 3's. 2,635, asking 37. Ons probeer help. 2,635, asking 2,637.
2635 Burma 35 Burma 55 Burma 55 Burma 55 Burma 2635 Hekke 2635 Burma 2635 once 2635 twice all through and 37 2637 asking 2640 2637 asking 2640 263740 Huk 2604 Burma 40 Burma 40 Burma 40 Burma 40 Burma 40 Burma 26 40 Burma 40 Burma 40 Burma 40 but Huk 2604 Burma 26 40 Burma 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 2640 once twice all through done 2640 net gehoor hoeveel vat hy Hy vat al drie, baie dankie. Hy vat al drie. Ladies and gentlemen, dames en here, ons is dan by lot nummer 15, lot number 15. Lot nummer 15, lot 15. Hier is weer iets van 'n ander storie. Donie Dormer lammers 250 van hulle, meneer langwol lammers. Hulle weeg 47 kg, loop op die lande. Hulle is op 'n volvoer, milies, SS200 mengsel. Ladies and gentlemen, dames en here, kyk bietjie mooi. Langwol lammers, hulle is tussen Allewal Noord en Roewel. Ladies and gentlemen, dames en here, Donie Dormer kruisings. Ladies and gentlemen, lot 15, let's go. 2-4. 2004 Burma 244 Burma 44 Burma 244 Burma 44 Burma 44 Burma 244 Burma 44 Burma 44 Burma 44 Burma 44 Burma 44 Burma 24 2400 om te begin 2400 bid 24 langwol lammers menere langwol lammers 47 kg langwol lammers hulle loop op die lande met volvoer 47 they weigh 2400 to start 2400 begin my 24 kom ons probeer 23 2300 dankie 2300 Burma 233 Burma 33 Burma 2300 Burma 233 Burma 10 Burma 10 Burma 233 Burma 10 Burma 20 2300 and Burma 233 Burma 233 Burma 233 Burma 233 Burma 33 Burma 233 Burma asking 40 2304 Burma 23 40 Burma 40 Burma 40 Burma 40 Burma 23 40 Burma 50 Burma 50 Burma 23 50 2300 Burma 23 Sigi Burma Sigi Burma 2360 2300 Burma 23 Burma 237 Burma 237 Burma 237 Burma 237 2300 and Burma 80 Burma 80 Burma 80 Burma 80 Burma 1990 Burma 23 1990 Burma 2390 24 2400 Burma 244 Burma 44 Burma 2410 2420 Burma 2420 20 Burma 2430 Burma 2430 Burma 2430 Burma 2430 bad 2400 and Burma 2430 Burma 2430 Burma 2430 2400 and Burma 2430 Burma 2430 Burma 2440 2404 Burma 2440 Burma 2440 Burma 2450 2400 Burma 2440 Burma 2440 Burma 2440 Burma 2440 Burma 2450 60 langwol vet lammers 2470 2480 Burma 80 Burma 2480 Burma 80 Burma 240 Burma 80 Burma 240 Burma 80 Burma 80 Burma 80 Burma 80 Burma 80 Burma 2490 90 Burma 2490 2,500 Burma 255 Burma 55 Burma 10 Burma 10 Burma 2510 2510 Burma 10 Burma 2510 Burma 10 Burma 2510 bad 2510 Burma 10 Burma 10 Burma 10 Burma 10 Burma changing but 25s 2510 Burma 2510 Burma 10 Burma langwol lammers 2510 Burma 10
minima 10, 10, minima 10, 10, minima 25, 15. Hek 2515, minima 25, 30, minima 30, minima 30, 30, minima 25, 15, but hek 2515, minima 25, 30, minima 30, 30, minima 30, minima 30, 30, minima 30, minima 25, 30, minima 30, 30, minima 25, 15. Up 2550, minima 25, 30, minima 25, 30, minima 30, minima 30, minima 30, minima 30, minima 25, 15. Asking 17. 2515, 2515, asking 2517. Langwol Lammers, 2515, once. 2515, twice, all through, and all. Done at 2515, bar number 5042. Lot nummer 16, lot 16, hulle is 211, hulle is Donie Lammers, meneer, Donie Lammers, kyk hoe mooi lyk hulle. Ladies and gentlemen, dames en here, 45 kilogram, 45, they weigh, 2 maande wol, Smithfield area, ladies and gentlemen, dames en here, let's go, lot 16, what do you say? Kom ons begin by 22, 2200. 2200 2000 begin my. Dankie. Ek 2200 asking 50. 50, 60, 2000, 70, 80, 2200, 90, 90, 3, 2300, 2010, 2310, 20, 20, asking 30. 2320, 30. 2300 and there, 23, 30, 23, 30, 23, 30, 23, 40, 40, 40, 40, 40, 23, 40, 40, 40, 23, 40, 2300 and 23, 40, 40, 40, 40, 40, 40, asking 50. 2300 and 23, 40, 23, 60, up 2300 and 23, changing but to 5. 2300 and 23, 360, 360, 360, up 2300, 365, up 2300, 565, 5, 2365, 70, up 2307, 7, asking 75, 2370, asking 75. 2370, asking 75. 75 bed, 2375, minimum 5, minimum 5, minimum 75, minimum 5, minimum 2375, 80, minimum 80, minimum 2380, minimum 80, minimum 80, minimum 80, minimum 2380, minimum 80, minimum 80, minimum 80, minimum 2380 bed, 2300, minimum 80, 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 2380. Once. 2380 twice, all through, and not done. There are 2420 rand sal hulle vat. 2420, 2420, 2420, 2420 will buy him. 2420, koper 5042, 2420 rand sal hulle vat. 2420.
Ons sal in elk geval na die veiling gou terugkom na die lot of 3 toe wat ons nie verkoop het nie. Kom ons gaan aan na lot nommer 17. Ja, lot nommer 17 is Beltex kruislammers. Hulle is Beltex kruislammers, Beltex kruislammers. Hulle weeg 45, R2,400 om te begin. R2,400, R2,400, 24. R2,400 om te begin, 24. Hulle is Beltex kruisings, R2,400, 24. R2,400 om te begin. Kom ons los hulle vir die oomblik. Ons is by lot nommer 18, lot 18. Lot nommer 18, meneere, 170 van die ramlammers. Hulle het so 3 maande wol, so hulle het hulle lekker wolletjie op. Hulle is naby Burgersdorp. Hulle is lekker naby aan Burgersdorp. Ladies and gentlemen, 170 of them, maak die somme mooi, R2,000 om te begin, 2,000. R2,000, 2,000. 2,000 per materie, per materie, per materie, per materie, per materie, 2,000 per materie, per materie, per materie, per materie, 2,000 per materie, per materie, per materie, per materie, per materie, per materie, 2,000 per materie, per materie, 2,000 surely. R2,000 vir die lammers, per materie, per materie, per materie, 2,000 per materie, per materie, per materie, 2,000 per materie, per materie, 2,000. Dankie. Okay, 2,000 per materie, per materie, per materie, per materie, per materie, 2,000 per materie, per materie, per materie, 2,000 per materie, per materie, 2,000 per materie, per materie, bird. Okay, 2,000 per materie, per materie, per materie, 2,000 per materie, per materie, per materie, 2,000 per materie, per materie, bird. Okay, 2,010 per materie, per materie, per materie, 10 per materie, per materie, 2,010. Okay, 2,010 per materie, per materie, 20 per materie, 20 per materie, 20 per materie, 20. Up 2,020 per materie, 2,020 per materie, 30 per materie, 30 per materie, 30 per 40 per materie, 2,040 bird. Okay, 2,004 per materie, per materie, 40 per materie, 40 per materie, 40 per materie, 2,040 per materie, 40 per materie, per materie, 50. 2,007 per materie, per materie, 2,006 per materie, 2,007 per materie, 77 per materie, 2,080 per materie, per materie, 90 per materie, 2,090 90 per materie, per materie, 90 per materie, 1. Okay, 1 man, 2,000 1. Changing but to 5, 2,1, asking 2,105. 2,100, asking 2,105. 2,1, asking 2,105. 2,100 once. 2,1 twice, all through, and all. Dan het 2,1, 5,04, 2. Ons is by lot nummer 19, lot 19, lot nummer 19, 72 van hulle, 72 of them, they weigh 47. Hulle weeg 47, hulle is by Roewel, 2,200. 2 to start, 2,200. 2,200 per materie, per materie, per materie, per materie, per materie, per materie, 1,200 per materie, 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 2,200 per materie, 2. Okay, 2,200 per materie, per materie, per materie, per materie, 1,200 per materie, per materie, per materie, per materie, per materie, 1,200 per materie, 2. Up 2,200 per materie, per materie, per materie, per materie, 1,200 per materie, per materie, 10 per materie, per materie, per materie, 10 baht. Okay, 2,200 per materie, 20 per materie, per materie, 20 per materie, 20 bird. Up 2,220 per materie, 20 per materie, 20 per materie, 20 per materie, 20. Up 2,230 per materie, 30 per materie, 40 per materie, 40 per materie, 40. Okay, 2,240 per materie, 40 per materie, 40 per materie, 40. Okay, 2,240 per materie, 40 per materie, 40. Up 2,240, 2 to 40. Once.
2240 twice, all through. And not done, 2420. 2420 sal hulle koop, 2420. Kom ons gaan na lot nommer 20 toe, lot 20. Lot 20, lot 20. Lyk ver. Ladies and gentlemen, dames en here, Roewel Celestoli, hulle is in Roewel 41 kilogram, 41 they weigh, 41 they weigh, 41 they weigh, 41. R2000 om te begin, 2000, R2000, 2000. Kom ons laat hulle daar sê. Ek het 2000 by my 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 2 bad. Ek het 2000 by my 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 2010. Ek het 2010 by my 10 by my 10 by my 2020 by my 220 by my 2020 20 by my 220 bad. Ek het 2020 by my 2020 by my 2020 by my 20 by my 2020 op 2020 by my 2020 by my 2020 by my 20 by my 2020 by my 20 but once, twice, all through. Not done. 2110, 2110, 2110, 5037. Ons praat met jou gou na die veiling. Dames en here, ons gaan aan na lot nommer 21, lot number 21, seker van die mooiste vetoeie wat ek in 'n lang tyd gesien het. Ladies and gentlemen, dames en here, hulle is in die voerkraal, donieoeie 67 kg. Dit was hulle gewig Vrydag gewees. Ladies and gentlemen, look at them. 'n prentjie 397 van hulle, 397 of them. Hulle 67 in die voerkraal. Ladies and gentlemen, look at them. Let's go. 2-2. Up 2200 bird, 2200 bird. Ek 2200 bird, 2200 Segi berbat 60 2207 berbat 80 berbat 90 berbat 3 ek 2300 berbat 3 berbat 3 berbat 10 berbat 10 berbat 10 berbat 10 berbat 10 berbat 20 23 20 20 berbat 20 berbat 3 20 berbat 3 20 berbat 3 20 berbat 3 20 berbat 20 20 berbat 3 20 ek 2320 berbat 3 20 20 berbat 20 berbat 3 20 up 2320 berbat 3 20 20 berbat 3 20 berbat 3 30 berbat 3 30 berbat 3 30 berbat 3 40 ek 23 40 40 berbat 40 berbat 3 40 berbat 3 40 berbat 3 40 berbat 2003 40 50 ek 2350 berbat 50 40 berbat 50 berbat 350 ek 2350 berbat 50 40 berbat 350 berbat 350 berbat 350 berbat 350 ek 2350 berbat 50 40 berbat 350 berbat 360 ek 2360 berbat 360 70 up to 37 berbat 37 berbat 37 berbat 37 berbat 37 berbat 37 berbat 380 ek 2380 berbat 80 berbat 80 berbat 380 berbat 380 but ek 2380 berbat 380 berbat 80 berbat skin 90 2380 asking 85 90 2390 now 95 2395 95 95 95 95 95 asking 24 2004 berbat 24 asking 05 24
asking 2405. 2405 bid. Now 10. 2405 berma 245 berma 10 berma 10 berma 240 berma 10 berma 10 berma 240 berma 10 berma 10 berma 210. Asking 15. 2410. Asking 15. 2410 once. 2410 twice. All through. And all. Done at 2410 by Donkey, 5042. Ladies and gentlemen, dames en heren, ons is by lot nummer 22, lot nummer 22. Ladies and gentlemen, dames en heren, they weigh 65. En hulle het al 'n baie lekker 3 na 3,5 maande volletjie op. Ladies and gentlemen, dames en heren, Gariepdam, en hulle weeg 65. 65 they weigh, 65 they weigh. Ladies and gentlemen, dames en heren, let's go. 2-2. Okay, 2 berma 2 berma 2 berma 2 berma 2 berma 2200 berma 2 berma 2 berma 2 berma 2 berma 2200 berma 2 berma 2 berma 2 bad op 2200 berma 2 hulle is in die voerkraal meneer, hulle is in die voerkraal al 'n geruime tyd. 2200 berma 2 berma 2 berma 2 berma 2 berma 2 10 berma 20 20 berma 2 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 20 bad okay 2220 berma 2 20 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 op 2230 berma 2 30 berma 2 40 berma 40 berma 2 40 berma 40 berma 2 40 berma 40 berma 2 40 okay 2240 berma 2 40 berma 40 berma 40 berma 2 40 okay 2240 berma 40 berma 40 berma 40 berma 2 40 berma 40 berma 2 60 at 2 60 berma 60 berma 2 60 berma 2 60 berma 2 70 berma 2 80 berma 80 berma 2 80 okay 2230 berma 2 80 berma 80 berma 80 berma 80 berma 80 berma 90 berma 23 at 23 at 2300 berma 23 berma 33 berma 33 berma 23 berma 23 bad up 2300 berma 23 10 10 berma 10 10 berma 10 10 berma 10 10 berma changing but to 5 okay 2310 10 berma 10 10 berma 10 berma 10 berma 10 berma 23 10 berma 15 at 23 15 berma 15 berma 15 berma 15 berma 20 20 berma 20 berma 20 20 berma 25 okay 23 25 berma 25 berma 30 30 berma 23 30 berma 23 30 berma 30 30 berma 23 30 okay, 2330 berma 2330, ask M35, at 2335 berma 35 berma 35, asking 40 bid, 2340. Okay, 2345 berma 45 berma 55 berma 55 berma 235 berma 55 berma 55 2355 berma 55 berma 55 berma 2360 berma 60 berma 2365 65 berma 65 berma 2365 berma 7 berma 77 berma 2375 okay 2357 berma 75 berma 55 berma 75 laat hulle lekker volletjie op 85 berma 85 berma 2385 berma 85 berma 85 berma 85 okay 2390 berma 90 90 berma 90 berma 90 berma 95 berma 55 berma 95 2004 berma 244 berma 44 berma 2405 berma 5 berma 245 10 2410 10 berma 10 berma 10 berma 10 berma 50 berma 50 berma 2450 berma 50 berma 50 berma 2415 op 2415 berma 2415 asking 20 2415 once 20 asking 5 2420 5 2425 berma 25 berma 5 berma 25 berma 25 berma 25 berma 30 30 berma 2430 berma 2430 berma 2430 berma 2430 berma 2430 berma 2430 once 5 at 2435 berma 35 berma 55 berma 55 berma 2435 berma 55 berma 2435 40 2440 2404 berma 45 berma 2445 berma 2445 berma 45 berma 2445 berma 55 berma 2445 okay 2445 berma 45 berma 55 berma 45 berma 2445 once, twice,
all through. En dan het jy vir 45 by 5020 baie dankie. Daar sê, dames en here, ons is by lot nommer 23. We're at lot number 23. 250 van hulle, 250 of them, they weigh 58. Smithfield, ladies and gentlemen, dames en here, let's go. 2000. 2000, number 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 2000. Let's go. 2000 run very way, number 2000, 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 number 2000. Kom ons probeer 1950. 1950. 1950. 1950. 1950, bit of 950, 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 bit of 1000, 950, bit of 950, bit of 950. Look at this, 950, bit of 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 950. 1950, bit of 960, 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 bit of 960. 1960, bit of 960, bit of 960, bit of 960, bit of 1960. Look at 170, bit of 970, 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 bit of 970. 1970, bit of 970, bit of 970, bit of 970, bit of 970, bit of 970. 1970, bit of 970, bit of 970. Asking 80. 1970, 80, 1980, 80, bit of 80, bit of 80, 80, bit of 80, bit of 980, bit of 80, bit of 80, bit of 990, bit of 980, bit of 990, bit of 990, bit of 990, 1990, bit of 1990, bit of 990, 1990, bit of 2000, bit of 20, bit of 90, bit of 2000, bit of 80, bit of 80, bit of 2000, bit of 80, bit of 80, bit of 2, but it 2000, bit of 2000, bit of 80, bit of 2000, bit of 80, bit of 2000, but up 2000, bit of 80, bit of 2000. Bit about 2000, bit about 2000, but it could 2000, bit about 20, bit about 20, bit about 2000, bit about 20, bit about 2000, bit about 20, bit about 10, at 2010, bit about 10, bit about 10, bit about 2010, bit about 10, bit about 10, bit about 10, bit about 10, but okay, 2010, bit about 10, bit about 10, bit about 2010, up 2010, bit about 10, bit about asking 20, up 2010, bit about 2010, bit about 10, bit about 10, bit about 2010, bit about 20, at 2020, 20, bit about 2020, 20, bit about 2020, bit about 20, but changing but to 5 at 2020, but about 2020, but about 2020, asking 25 is net 5 rand at 2020, 20, but about 20, but about 2020, but about 2020, but at 2020, but about 2020, but about 2020, 20, but about 20, but about 2020, but about 2020, at 25, but about 25, but about 5, but about 25, 5, at 2005 and 20, but about 2025, but about 5, but about 25, at 2005 and 20, but about 2030, asking 5, 35 bad, 2005 but about 2035, 35, 40, okay, 2004, but about 40, but about 45, at 45, but about 45, but about 2045, but about 55, but about 45, 2005 and 4, but about 45, but about 55, but about 45, once, twice, 50, asking 5, 5 bed, now 60, 2005 and 5, but about 55, but about 55, but about 55, but about 60, but about 60, but about 2060, but about 60, but about 60, but about 65, but about 65, 2065, but about 65, but about 65, 70, 2070, 75, 2075, but about 75, but about 55, but about 2075, 80, but about 2080, but about 80, 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 but about 2080, but about 80, 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 bad, 2000, but about 80, 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 but about 2080, once, twice, all through. Dan at 2080 by 5030. Ladies and gentlemen, dames en here, lot nummer 24, lot 24, ladies and gentlemen, dames en here, hulle is 105 van hulle, they weigh 60, 2 maande vol, hulle is so 25 kilometer vanaf Jamestown, ladies and gentlemen, look at them.
Ladies and gentlemen, dames en heren, wat sê hulle? 2000 begin my, 2000 bid, 2000 dankie. Ek 2000 bid, 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 2000 bid. Ek 2000 bid, 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 sir. Op 2000 bid, 2000 bid, 2000 bid, 2000 bid, 2000 bid, 2000 bid. Ek 2000 bid, 2000 bid, 2000 bid, 2000 bid, 2000 bid, 2000 bid. Op 2000 bid, 2000 meneer, is julle almal klaar? And 10 and 20. 2020, 20, 20, 20, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 2000, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 60, 2060. Ek 2007, 2060. Ek 2007, 2060. 7, 80. Ek 2000, 80, 90, 21. Ek 21, bed. Ek 2001, your better. At 2001, 21. Ek 2001, at 2001, asking 110. 21 asking 2110. 21 bed asking 2110. 21 once. 21 twice. All through. And not done at the moment. 2180. Asking 2180. Kom ons gaan dit eers verby hulle. Righto, dames en here, laaste van die kyk bietjie hoe lyk hulle. Let wel, hierdie oeye is 54, daar's 3 van hulle wat reeds geskeur is. So hulle gaan saam met die wol oeye. Dis net 3 oeye, net 3 oeye wat reeds geskeur is. Ladies and gentlemen, dames en here, bittermooi oeye 58. They weigh 58. 58. 6 maande wol, plus minus 6 maande wol. Dit lyk vir my amper meer na 7, maar kom ons hou maar by 6. Ladies and gentlemen, dames en here, hier's lekker wol oeye. Lot 25, 54 van hulle. 18 km oos van Philipstown. Let's go. 19. 1900 banana 1900 bit now 1900 banana 1900 bit now 1900 banana 1900 bit now 19 1900 bit now 1900 banana 1900 bit now 1900 banana 1900 bit now 19 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 1900 banana 1900 bit now 1900 bit now 19 1900 banana 1900 bit now 19 1900 bit now 1900 bit now 19 1900 banana 1910 1910 meneer oeye met hierdie wol op. Jy kry nie nou ou oeye met wol op nie. Hierso kry jy 51 met wol op en net 3 wat kaal is. 1920. 1920 20 per 20 per 920 30 30 per 9 30 per 9 30 per 30 30 per 9 30 per 9 30 per 9 30 per 9 30 30 per 9 30 bad. Ek 1930 per 9 30 30 per 9 30 asking 40. 1930 asking 40 40 bad. 1940 40 per 40 40 per 940 per 40 40 per 40 per 940 per 940 40 per 940 per 940 per 950 1950 1950. Die volgende lot stoorlammers na die oeye loop op dieselfde plaas. 1950 asking 60. 1950 per 50 per 50 per 950 per 50 per 1950 per 950 per 950 per 950 1950 per 950 per 950 per 950. Changing back to fives. 1950 asking 55. 55 bid. 1955 asking 60. 1960
asking 65. 19 sigi per man 9 sigi per man 1907 per man 9 sigi per man 9 sigi per man 965. Hit it 1965 per man 965. Asking 1970. 1965. Asking 1970. 1970 bed. 1975 per man 75 per man 55 per man 75 per man 55 per man 75. Hit it 1975. Now 80. 1975. Now 80. 1975 once, 1975 80, 1980 985 1985 2025, 2005 and 20, 2035, 35, 2035, up 2004, 45, 45, 45, 45, 2005 and 2050, 2005 and 5, 35, 35, 2005 and 5, 35, 55, once, twice, all through. En dan 5042, baie dankie. Ladies and gentlemen, dames en here, lot nummer 26, lot number 26. Hulle is op dieselfde plaas as die vorige lot oeye. 36 kg, 36 day weigh. Ladies and gentlemen, dames en here, kyk bietjie mooi. Lammers wat goed gegroei het. What do you say? Let's go. 19. 1900 to start. 1900. 19. 19 to start, meneer, 1900. Ons gaan nie onder dit begin nie. 19. 1900 begin my. 19. 19. 1900, 1900 rand, anders gaan ons hulle vir die oomblik net los. 1900, dankie. Ek het 1900 1900 once, 19 twice, all through. And not done. Koper 5042 op hierdie stadium sal hulle 2050 rand hulle koop. 2050 rand sal hulle koop. Kom ons gaan nou na lot nummer 27, lot number 27. Lot 27, hier is 40 kg ramlammers. Hulle loop op die voer. Hulle het so 3 maande wol op. En ons sal hulle nader bring, Kwalsberg toe. Hulle sal op die dorp gelewer word. Hulle sal op die dorp gelewer word. Ladies and gentlemen, dames en here, 40 they weigh, let's go. 2000 rand begin my, 2000. 2000 rand om te begin. 2000 rand. 2000 rand om te begin. 2000. 2000 rand begin my. 2000 rand. 2000 rand meneer, 2000 rand. Hulle gaan 'n lekker wolletjie, as jy hulle vet het, gaan hulle al seker 'n medium gemaklik op het, medium. Kom ons probeer 1900 rand, 19. 19. 1900 once, twice, all through. Not done.
R2080 sal hulle koop. 2080 baie 5037 baie dankie. Ons sal gou net met jou praat. Ons is by lot 28, lot number 28. Lot number 28. Ladies and gentlemen, dames en here, 38 kg, 38 they weigh. 38 they weigh. R2000 weer, 2000, kom ons probeer 1900, kom ons begin sommer by 1900. 19, 1900, 19, 38 kg lammers, dankie. 1900 bermanana berma 1900 bet na 1 bermanana berma 1900 bet na 1 bermanana berma 1900 bet na 19 1900 bermanana berma 1900 bet na 1 bermanana 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 berma 1900 bet na 19 1900 berma 1900 bet na 1 bermanana berma 1900 bet na 19 1900 once twice all through. Ons gaan hulle vir 'n oomblik net laat verbygaan. 2045 is hulle hartsbegeerte. Meneer, hierdie lotte wat ons nie verkoop het nie, praat ons direk na die veiling met die hoogste beer en ons sal ons beste doen om tussen koper en verkoper net 'n middeweg te vind. Ladies and gentlemen, dames en here, lot nommer 29, lot 29, kyk bietjie mooi, hier's mooi lammers. 130 van hulle, 130 of them, hulle het so 6 weke volop, hulle is voer aangepas, 35 kg, 35. Hier's mooi lammers. Let's go. R2000, 2000. R2000, 2000. Up 2000, but about 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 2000. Let's go. Kom ons probeer. 19 bid. Ek 1900 bid na 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 1910 bid na 20. Ek 1920 20 bid na 20 20 bid na 20 bid na 20 bid na 20 20 bid na 30 bid na 40. Ek 1940 bid na 40 bid na 50 bid na 60 bid na 60 bid na 60 bid na 60. Ek 1960 bid na 60 bid na 70 bid na 70 bid na 70 bid na 70. Ek 1970 bid na 70 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 bid na 70, 1970 bid na 970 bid na 970 bid na 970 bid na 970 bid 1907 bid na 970 80 1980 bid na 80 bid na 80 bid na 980 bid na 80 bid na 80 bid na 980 bid na 80 bid na 80 bid na 980 bid na 980 bid na 990 bid na 2000 bid okay 2000 bid na 2000 bid na 20 bid na 10 bid na 10 bid na 10 bid okay 20 bid na 20 20 bid na 2020 bid na 20 bid up 2020 bid na 2030 30 bid na 30 bid na 40 40 bid na 40 40 bid na 40 bid na 2000 40 40 bid na 40 bid na 40 bid up 2004 bid na 40 40 bid na 2000 40 40 bid na 40 bid na asking 50 up 2004 bid na 40 40 bid na 2000 40 40 bid na 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 240 changing bid to 5 2040 asking 45 2040 once twice all through en op die oomblik gaan ons hulle net laat verbygaan 2100 is hulle hartsbegeerte 2100 is hulle hartsbegeerte ons gaan dan na lot nommer 30 toe lot nummer 30 lottery ladies and gentlemen dames en here ladies and gentlemen dames en here ladies and gentlemen dames en here ander wat sê hulle ladies and gentlemen dames en here ander wat sê hulle let's go lot nummer 30 lot nummer 30 hulle is 139 hulle weeg 39 ladies and gentlemen dames en here R2000 begin my 2000 hulle weeg 39 R2000 begin my 2000 ladies and gentlemen dames en here ander wat sê hulle 2000 R2000 19 lot 30 139 van hulle 19 to start R1900 19
1850. 1850. Kom ons laat hulle vir die oomblik verby gaan. At 1850, once, twice, all through. Koper 5037, ons praat met jou gou na die veiling. Ladies and gentlemen, ons is by lot 31, lat nummer 31, ladies and gentlemen, 148 van hulle is ram en almal lammers, ladies and gentlemen, dames en here, 29 kg, R1,600 begin my, 16, R1,600 begin my, 16, 1,600 per 1,600 but now 1,600 per 1,600 per 1,600 but now 1,600 to start, 1,600 meneer, 1,600, 1,600, 1,600. Kom ons probeer 1,550, 1,550 surely. 1,550 per man, 550 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 per man, 550. Ek 1,550 per man, 550 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 bad. 1,550 per man, 550, 1,550. Asking 1,560. Onthou net, as jy nou lammers koop, soos ek vroeër gesê het, is jy in die mark met hulle einde Julie. Einde Julie, tradisioneel, baie duur. Jy sal van die min mense wees wat daardie tyd slaglammers in die mark het. 1,550, asking 1,560. 1,550, asking 1,560. 1,550 per man, 550 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 per man, 550. Once, twice, all through. And not done at the moment. Ons gaan hulle vir die oomblik net laat verby gaan. 1,650 will buy him. 1,650, 1,650. Dames en here, ons is by lot nommer 32. Ladies and gentlemen, look at this. Quality, quality, quality. Hulle is 'n mengsel, 50-50, hammel en ooilammers, 760 van hulle. Lekker vol vrag, 760. 32 kg. Dames en here, hulle wol is so 2,5 maande lengte en hulle is 7,5 maande oud. Hulle is 7,5 maande oud. Ladies and gentlemen, dames en here, ander wat sê hulle, ladies and gentlemen, 2 laaipunte, 40 km wes en 30 km wes van Smithfield. Nee, hier is kwaliteit lammers. Hulle is reeds aangepas. Hulle is aangepas. Kyk bietjie mooi. Hier is quality. Ladies and gentlemen, dames en here, let's go. 1,8. 1,8. 180 per my 1,080 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 per my 1,800 per my 1,080 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 bad. Ek het 180 per my 1,080 per my 1,800 but now 180 per my 1,080 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 per my 20 per my 20 per my 20 per my 30 per my 30 per my 30 per my 40 per my 40 per my 40 per my 40. Ek het 180 per my 40 per my 40 per my 40 per my 50. 1,080 per my 90 per my 90 per my 90 per my 7 per my 7 per my 7 per my 7 per my 70. Ek het 180 per my 80 per my 80 per my 80 but 180 per my 80 per my 80 per my 80 per my 90 90 per my 90 per my 90 per my 90 per my 90 1,900 per my 900 per my 900 per my 900 per my 100 per my 10 per my 10 per my 10 per my 910 1,910 per my 10 per my 10 per my 910 per my 10 per my changing bet to 5 1,920 20 per my 920 per my 20 20 per my 920 ek het 1,920 per my 920 20 per my 20 per my 1,920 asking 25 1,920 20 per my 20 per my 20 20 per my 920 ek het 1,920 per my 920 20 per my 1,920 ek het 1,920 per my 25 at 25 per my 25 per my 925 ek het 1,930 per my 30 per my 1,930 per my 930 bad 1,930 per my 30 per my 930 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 asking 5 1,930
Asking 35. 1930 once. 1930 twice. All through. And all. Done at 1930, 5040. Ladies and gentlemen, dames en here, lot nummer 33, lot nummer 33. Lot 33, ladies and gentlemen, dames en here. Selfe storie, 50-50, hulle weeg so 26 kilogram. Ladies and gentlemen, hulle 2,5 maande volop, hulle 7,5 maande oud, 30 km wes van Smithfield. Ladies and gentlemen, let's go. R1,500 begin my. 15. 1,500 bid now 15, but 1,500 bid now 15, but 1,500 bid now 15. 1,500 to start. R1,500 begin my. 15, 14. 144, but 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 1,400, but 1,400, but 144, but 144, but 144. 14 to start, meneer, 1,400. 14. Anders gaan ek hulle regtig net vir die oomblik los. 14. R1,400. 14. Kom ons los hulle net vir die oomblik. 144, but 144, but 1,400, but 144, but 144, but 144, but 144, but ek 1,400, but 144, but 144, but 1,400, but 144, but 144, but 144. Once, twice, all through. Kom maar 5020. Ek gaan jou kontak na die veiling. Dink ons is so 'n bietjie kort op hulle. Ons praat met jou na die veiling. Righto, die laaste van ons skaaplotte. Lot nummer 34, lot 34. Ladies and gentlemen, dames en here, 260 van hulle, 260 of them. Hulle is merino en dan is daar so 15% merino. Witdorp verkruisings by 32 kg. Hulle is Sidectin type gedoseer. Hulle loop op veiding, loop op veld. Basies maar op veld met Super 18 in Southlek. En hulle is so 7-8 maande oud. Nie soos die katalogus sê 7-8 weke nie. Hulle is so 7-8 maande oud met nou al omtrent so 6 weke wol. Een laaipunt. En indien dit moontlik is, sal ons hulle baie graag eers volgende week wil laai. Ladies and gentlemen, dames en here, let's go. 17. 17 bid now 177, but 1,700 bid now 177, but 177 bid now 177, but 177 bid now 177, but 177 bid. Hook it 17 bid now 177, but 177 bid now 177, but 1,700 bid now 177, but 177 bid now 17 bid. 17 bid now 177, but 10, but 20. 1720, 20, but 1720, 20, but 1720, 20, but 1720, but 1730, but 1740. 1740, but 1740, but 1740, but 1740, but 1740, but 1740. 1740, but 750, but 750, but 760. Wicked 1760, but 760, but 760, but 760, but 760. 1760, but 177, but 1780. 1780, but 80, but 80, but 1780, but 1780, but 1780, but wicked 1780, but 1790, 90, but 1790, but 1790, 90, but 1790, 90, but 1990, but 1790. 1790, 90, but 1790, 90, but not changing, but to 5. 1795, 18. 180, but 185, but 185, but 185, but 185, but 1,905, but 185, 1,905, but 185, but 155, but 1,905, 10, 1,810, 10, but 110, but 110, but 110, but 110, but 215, but 150, but 150, but 150, but 115, 1,915, but 150, but 150, but 115, 1,815, but 150, but 150, but 150, but 115, asking 20, 1,820. 1,820, 20, but about 20, 20, but about 25, but about 55, but about 55, but about 825, 1,125, but about 25, but about 30, 30, but about 30, but about 30, but about 1,830, 30, but about 30, but about 830, 30, but about 830, but 1,830, 30, but about 830, but about 830, but about asking 5, 35, but about 55, but about 835, 1,835, but about 55, but about 835, 1,104, but about 840, but about 40, 40, but about 840, 45, 1,845, but about 45, but about 845, 1,845, but about 845, but about 45, but about 45, asking 50, 1,845, once, twice, all through, done at 1,845, bye bye donkey, 5-0, 2-0.
Righto, dames en here, ons begin dan met die kalf deel van hierdie veiling. Ons is by lot nommer 50, by lot 50, lot nommer 50. Trommelsburg, al die colours op hierdie veiling, lekker Vrystaat colours by Trommelsburg. En lot nommer 50, lot nummer 50. Julle sal sien die meeste plase het hulle GL nommers, omtrent almal. Ladies and gentlemen, dames en here, lot nommer 50, lot 50. 48 van hulle Angus kruisings, 240. Ladies and gentlemen, dames en here, let's go. R40 per kilo. 40 rand, maar 40 bad. Ek het 40 rand, maar 40 10 20. Ek het 40 rand daar, maar 40 60. Ek het 47 80, at 48, 80, 90, 90, 40, 90, 40, 90, 40, 90, at 41, 41, 41, 10, at 41, 20, 20, 41, 20, 30, 30, 41, 30, 41, 40, 41, 40, 41, 50, 41, 60, 41, 60, 41, 60, 41, 70, at 41, 70, 41, 70, 41, 80, 80, 80, 41, 80, at 41, 90, 90, 41, 90, 42, 42, but ek het 42, 42, once, twice, all through. Dan het 42, baie dankie, 5013. Ladies and gentlemen, dames en here, lot nommer 51, lot number 51. 82 van hulle, 82 of them, ladies and gentlemen, hier's quality menere. Look at them. Let net wel van die laai datum. Die laai datum is eers vanaf volgende week. Laai vanaf die 15de Junie, so ons laai hulle vanaf volgende week af. Ladies and gentlemen, dames en here, look at them. 82 of them. What do you say? 39. 39 bermatadi nana bermanana bermanana bermatadi nana bermanana bermanana bermatadi nana bermanana bermanana bermatadi 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 nine bermatadi bermatadi bermat 20 bermatadi 920 wicket 39 bermatadi 9 bermatadi 940 bermatadi 940 bermat 50 39 50 bermatadi 9 sigi bermatadi 9 sigi bermatadi 960 wicket 39 70 bermatadi 980 bermatadi 980 bermatadi 990 bermatadi 990 bermat 40 40, 10, hook at 40, 20, 20, 20, 40, 30, 30, 40, 30, 40, 40, 40, 40, up 40, 40, 50, 40, 60, 40, 60, up 47, 47, 40, 80, 80, 40, 80, 40 rand, 80, 80, 40 rand, 80, 80, 40 rand, 80, ek het 40 rand, 40, 80, 90, 40, 90, 40 rand 90 asking 41 bid 10 41 10 10 41 10 10 41 10 once twice all through dan het 41 10 5013 baie dankie. Ladies and gentlemen, dames en here, let wel, lot nommer 52 en 53. So 52 en 53 loop op dieselfde plaas. So hierdie lot en die volgende lot selfde plaas. Ladies and gentlemen, dames en here, lot 52, lot 52, Simmentaler, Angus, Bonsmara kruisings. Hulle is 27, 27. They weigh 225. They weigh 225. Ladies and gentlemen, let's go. 40 rand, 40. 40 rand, 40. So nou as 'n koei of twee by wat hulle so 'n bietjie onevenredig laat lyk, is eintlik mooi colours. 40 rand, 40 rand menere. Hulle weeg 225, 27 van hulle, 27 of them. Kom ons begin by 39, 39.
40, 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 bad. Hit it 40, 10, 10, 10, 10, 40, 10, 20, 20, 40, 20, 20, 40, 20, 40, 20. Hit it 20, 40, 20, 20, 20, 40, 20, 20, 40, 20, bad. Hit it 20, 40, 20, 20, 40, 20, 40, 20. Asking 30. 40, 30. 40, 30, 40, 30, 40, 30, 40, 30, 40, 30, bad. Ekit 4 gram daar, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40. Ekit 4 gram, 4, 40, 50, 40 rand, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 40 rand, 50. Asking 60. 40 rand, 50. Asking 60. 40 rand 50, asking 40 rand 60. 40 rand 50 once. 40 rand 50 twice. All through and all. Dan het 40 rand 50 baie dankie 5040. Ladies and gentlemen, lot nummer 53, lot 53. Kyk bietjie hoe lyk hulle. Hier is die groeiers. Ladies and gentlemen, look at them. Look at them, look at them, look at them. Lot nummer 53, lot nummer 53. Ek dink hulle was eintlik daai Simmentaler Bonsmara Angus krisis. Ladies and gentlemen, dames en here, look at them. Ladies and gentlemen, dames en here, ander wat sê hulle, ladies and gentlemen. 9 of them, 9 van hulle, look at them. Ladies and gentlemen, dames en here, hulle is dieselfde plaas as die vorige lot. Ladies and gentlemen, let's go. 39 again. 39 bermata di nana bermana 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 bermata di nana bermana bermana bermata di nana bermana bermata di bermata di bermata di 20. Hektik 39 20 bermata di 20 20 bermata 20 bermata 20 bermata di 30 30 bermata di 30 bermata di 40 40 bermata 40 bird. Hektik 39 5 bermata di 9 5 bermata di 50. Hektik 39 5 bermata di bermata di 9 segi bermata di 60. Negandara sede bermatatinan segi bermatatinan 60. Ekit negandara sede bermatatinan segi bermatatinan 70. 39 70 bermatatinan 70 bermatatinan 70 bermatatinan 80 bermati bermati bermatatinan 90 bermati 90 bermatati 40. Ekit fiararan berma 40 berma 40 10. At fiararan 10 berma 20 berma 40 ran 20 berma 20 berma 40 ran 20 bermatari tar berma 40 ran 40. Ekit fiararan berma 40 berma 40 berma 40 berma 40 bad. Ekit fiararan berma 40 berma 40 berma 50. Ekit fiararan berma 40 berma 40 segi berma 40 segi berma 40 segi berma 40 60. Once 70. 40 rand 70. Once 80. 40 rand 80 berma 40 rand 90. Ekit 40 rand 90 berma 90 berma 40 90 berma 40 90 berma 40 rand 90. Once, twice, all through. Dan het 40 rand 90 by dankie by number 5040. Ladies and gentlemen, going on. Lot number 54. Lot nummer 54, meneer, ek kyk bietjie mooi. 39 van hulle Sussex kruiskaller, Sussex Simmentaler kruisings. Jo, hulle is mooi. Hulle is mooi. Ladies and gentlemen, dames en here, 39 van hulle, 39 of them, hier's mooi colours. Let's go. Kom ons begin hulle op 40. 40 rand. Hier's bitter mooi colours, meneer. 40 rand. Kyk bietjie. Dankie. Ek het 40 rand, berma 40 berma 40 berma 40 berma 40 berma 40 10. Ek het 40 10 berma 20 berma 40 30 berma 40 berma 40 berma 40 berma 40 berma 45 berma 45 berma 40 60. Ek het 47 berma 47 berma 40 80 berma 80 berma 40 80 berma 40 80. Ek het 40 90 90 berma 40 90 berma 41. At 41 man berma 1 berma 41 10 10 berma 10 berma 41 20 berma 41 30 40 40 berma 31 40 40. At 41 40 berma 41 50 berma 41 50 berma 40
4160, at 4160, bit of 4160, bit of 4160, at 4170, bit of 4170, bit of 4170, bit of 4180, at 4180, 80, bit of 80, bit of 80, bit of 4190, 90, bit of 90, bit of 4190, 90, bit of 42, at 3 and 4, bit of 42, bit of 2, bit of 2, bit of 42, but up 3 and 4, bit of 42, bit of 2, bit of 42, 10, at 42, 10, 10, bit of 10, 10, bit of 10, 10, bit of 10, bit of 42, 10, but up 3 and 4, 20, bit of 42, 20, bit of 42, 20, bit of 42, 20, bit of 42, 20, 30, at 42, 30, bit of 42, 30, bit of 30, 30, bit of 42, 30, bit of 42, 30, bit of 42, 30, asking 42, 40, 42, 30, once, alles baie mooi, 42, 40, 42, 40, asking 50, 50 bid, 42, 50, once, 42, 50, twice, kyk hy blokkies, 42, 50, allemaal klaar, all through. En dan het 42, 50, baie dankie, koper met 5-0, 4-0, hier koop goeie colours. Lot nummer 55, lot 55, 30 van hulle, ladies and gentlemen, dames en here, 30 van hulle, 30 of them, 30 van hulle, Kruiskalfies, Simbra, Bonsmara, Simmentaler, ladies and gentlemen, look at them down, ladies and gentlemen, lot 55, 30 of them, ladies and gentlemen, look at them down, ladies and gentlemen, they weigh 215, lekker ligte colours, let's go, 44. 40, 40, bit of 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 40 rand, bit of 40, bit of 40, bit of 40 rand, bit of 40, bit of 40, bit of 40, 40, bit of 40, bit of 40 rand, bit of 40, 40, bit of 40, bit of 40 rand, dankie. Ek het 4 rand, bit of 40, 10, 10, bit of 10, 10, bit of 40, 10, 10, bit of 10, bit of 40 rand, 10, 10, bit of 40, 10, but ek het 4 rand, 20, bit of 40, 20, bit of 40, 30, 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 but ek 4 rand, 30, bit of 40, 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 40, bit of 40, 40, bit of 40, 40, bit of 40, 50, bit of 40, 50, ek het 40 rand, 50, bit of 40, 50, bit of 40, 50, bit of 40, 50, bit of 40, 50, 60, at 40 rand, 60, bit of 40 rand, 70, bit of 40, 70, bit of 40 rand, 80, 80, bit of 80, bit of 80, bit of 40 rand, 90, at 40 rand, 90, bit of 41, 41, 10, ek het 41, 10, 10, bit of 10, bit of 41, 10, 10, bit of 41, 10, but ek het 41, 10, 10, bit of 41, 20, at 41, 30, 30, bit of 41, 30, 30, bit of 30, bit of 41, 30, 40, 41, 40, asking 50, 41, 40 once, 41, 40 twice, all through. Dan het 41, 40 baie dankie, Koperman 5-0, 4-0. Lot number 56, 3 van hierdie eisters. Hulle weeg 340 en hulle loop, as ek het reg het, op dieselfde plaas as lot 57. So hierdie 3 is op dieselfde plaas as die volgende lot. Hulle weeg 340, 340, 38 rand. Bull colors, Angus bull colors, hulle is baie mooi. 38 rand toe staat 38, 38. 38. Kom ons probeer 35. 35. 35, 35 meneer, 35 rand. 35, 35. 35. 35. 35 rand vir hulle meneer. Hulle is op dieselfde plaas as lot 57. 35. 35. 35, 35, ek het 35, 35, once, twice, all through. Kom by 5-0, 4-0, ek sal net terugkom na jou toe oor hulle. Kom ons gaan dan na lot 57 toe, of kom ons omgou.
Lot 57, 10 van hulle meneer, 10 of them ladies and gentlemen, dames en here. Almal bulkalfies, 200 kg, Angus colors. Hulle is dalk min, maar hulle is ook skaars. 200 kg, Angus bulkalfie. Let's go. 41. 41 man minimum 1 man minimum 1 man minimum 1 man minimum 41 man minimum 1 man minimum 41 man minimum 41 minimum 41 man minimum 41 bird hit it and fair minimum 41 man minimum 1 man minimum 41 man minimum 1 man minimum 41 man minimum 1 man minimum 41 hit it and fair minimum 41 man minimum 1 10 day minimum 10 day minimum 10 day minimum 41 10 day minimum 10 day minimum 20 minimum 20 hit it 41 20 20 minimum 20 20 minimum 41 20 hit it 41 20 20 minimum 20 minimum 41 20 20 minimum 41 20 of 41 20 20 41 20 20 20 41 20 Yana Fiera 20 41 20 20 41 20 asking 30 41 30 41 30 41 30 41 30 41 30 41 30 41 30 asking 41 40 41 30 asking 4140. Hierdie is almal billetjies. Let wel, hulle is almal billetjies. Almal billetjies. Almal billetjies. 4140. Asking 50. 41 50 minimum 41 50 minimum 41 50 minimum 41 50 minimum 41 50 hit it 41 minimum 41 50 minimum 41 50 minimum 41 60 41 60 minimum 41 60 minimum 41 60 minimum 41 60 but hit it 41 70 minimum 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 41 70 at 41 70 minimum 41 80 80 minimum 80 minimum 41 80 80 minimum 41 80 yen fera data minimum 41 80 80 minimum 41 80 80 41 80 ek het 41 data by 41 80 by 80 by 41 80 41 data by 41 90 90 by 41 90 at 41 90 90 by 90 by 41 90 90 by 41 90 41 90 by 90 90 by 41 90 asking 42 41 90 asking 42 200 kg Angus bull colors 4190 asking 42. Kom ons laat hulle net vir die oomblik verbygaan. Ons is 'n bietjie kort op hulle prys. Koper 5040. Is 5040 se hoogste bod, né? Vra hom vir 42. Koper 5040 R42. R42 dan sal hy joune. Dankie, verkoop hulle. Baie 5040 R42. Righto, lot nummer 58, lot number 58, ladies and gentlemen, dames en here, hier's 'n lekker span colors. Angus kruis colors, 230, 230 they weigh. 43 van hulle, 43 of them, ladies and gentlemen, dames en here, let's go, 40 rand. 40 rand, bidema 40, bidema 40, bidema 40 rand, bidema 40, 40, bidema 40, bidema 40, bidema 40, bidema 40, 40, bidema 40, bidema 40, bidema 40, 40, bidema 40 rand, bidema 40, 40, bidema 40, bid, hop, 4 rand, bidema 40, 40, bidema 40 rand, bidema 40, bidema 40, 40, bidema 40, bidema 40, bidema 40, 40, bidema 40, bidema 40 rand, bidema 40, bidema 40, 40, bidema 4 rand, bidema 40, 43 van hulle, daar's 43 van hulle, hulle weeg 230. Hulle weeg 230, 40 rand asking 10, 40 Burma 40 40 Burma 40 Burma 40 Burma 40 Burma 40 40 Burma 40 rand Burma 40 Burma 40 40 Burma 40 rand Burma 40 40 Burma 40 Burma 40 40 Burma 40 rand Burma 40 40 Burma 40 rand once 40 rand twice all through 40 rand 50 will buy him 40 rand 50 sal hulle koop 40 rand 50, 40 rand 50, Burma 40 rand 50, Burma 50, 50, Burma 40 rand 50,
once, twice, all through, and done at 40 Rand 50. Lot 59. Ladies and gentlemen, op lot 59, 22 van hulle weeg 220, they weigh 220, daar's 22 van hulle, ladies and gentlemen, dames en here, let's go, 40 Rand, 40 Rand, 40, Burma 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 40, op 40 Rand, Burma 40, Burma 40, Burma 40, Burma 40, back, ek het 40 Rand, Burma 40, 10, Burma 10, Burma 10, Burma 10, Burma 40, 10, Burma 10, Burma 40, 10, 20, 20, 20, Burma 40, 30, ek het 40 Rand, 30, Burma 40 Rand, 30, Burma 40, 40, Burma 40, 50, ek het 40 Rand, 50, Burma 40, 50, Burma 40, 50, Burma 40, 50, Burma 40, Sigi, Burma 40, Sigi, Burma 40, 70, at 47, Burma 47, Burma 47, Burma 48, 80, Burma 40, 80, Burma 40, 90, ek het 40 Rand, 90, Burma 40, 90, 90, Burma 41, at 41, Burma 41, Burma 41, bad, 41, Burma 41, Burma 41, up 41, Burma 41, asking 10, 4110, what 4110, Burma 10, Burma 4110, Burma 10, Burma 4110, hook at Yanam Fera 10, Burma 10, Burma 4120, at 4120, 20, Burma 4120, 20, Burma 20, Burma 4120, 20, Burma 4120, at 4130, 30, Burma 4130, Burma 4130, Burma 4130, 30, Burma 30, Burma 30, Burma 4130, Burma 4130, 40, at 4140, 40, Burma 4140, Burma 4150, Burma 4150, hook at Yanam Fera 50, Burma 4150, Burma 4150, Burma 4160, ek het 4160, Burma 4160, Burma 4160, 70, 80, 4180, Burma 4190, 90, Burma 4190, Burma 42 Rand, ek het 42, Burma 42, Burma 2, Burma 42, Burma 2, Burma 42, but, ek het 42, Burma 42, Burma 2, Burma 42 Rand, once, twice, all through at 42, allemaal klaar, at 42 Rand, baie dankie, koper nummer 5013, baie 5013. Daar sê, dames en heren, ons is by lot nummer 60, lot nummer 60, ladies and gentlemen, lot nummer 60, lot nummer 60, ladies and gentlemen, dames en heren, 26 van die stoorkoeie, Sussex kruisings, ladies and gentlemen, dames en heren, they weigh 437, 437, 437. 26 van hulle, let's go. Dis mooi koeie. 25 Rand. 25, Burma 25, Burma 55, Burma 25, Burma 55, Burma 25, Burma 55, Burma 25, hop 25 Rand, Burma 25, Burma 55, Burma 25, Burma 55, Burma 55, Burma 25, 25 Rand, 24 Rand, 24, Burma 24, Burma 44, Burma 24, Burma 44, Burma 24 Rand, ladies and gentlemen, 24 Rand om te begin, 24 Rand, 24. Niemand op 24 Rand nie. Kom ons laat hulle verbygaan. Dames en here, baie dankie. Dankie vir julle deelname op vandag se veiling. Baie dankie vir ons A-span van Meerkat wat weer eens hulle heel beste gegee het. Ons sê vir julle baie dankie. Dames en here, vir julle as kopers, kykers, verkopers se ondersteuning. Baie dankie. Ons waardeer dit. Ons maak weer so die 22ste, the 22nd of June. Maak ons weer so. Baie dankie en julle moet 'n baie mooi week hê.